Blay pi way pay way. Yang supaya pi share kan ke amen faithful and true. So kesingi catechism series. Akan kesingi ka subject ane kalanong ko ba ini kre akan ka jingi kainiam dan de catechism series kedai ke ke ba ujisu lapan pau syapang ublay. Shopping in page ya kaktin ke jung blay ban shem ban lap kumno ublay bat ya u lapan pau da ujisu da kapa ni page ya kajing im jongi kum ki breu kajing ya dei jongi kum ki breu nang ta na ngin kili longba jong ki jing shem jing lap jongi ha kajing ya dei jongi de mudur ba menta ha subuk ha kawai kasingi dan ha kawai kapor pi laya lumlang kum kayeng kasem lene pi alum kum ki parlok ki jongpi wat pi barok hang ta kajing ya don lang kum siyeng sisem kam tame pi danya pet ya kidur jong ki mei jong ki pai jong ki mama jong ki nya jong ki kha jong ki mei he mei deng mei rit jong ki bakha jong ki kongkha jong ki henmen senrang para senrang jong ki henmen kentei para kentei nene jong ki kun kentei kun senrang jong pi de ki ei ki jing pen pau hakum kane ba ni yok sngeu ki kun ki ong kum no ki kimi ki pa ki ong kum no ki ki ba ni ju yok sngeu bun ki jing yok sngeu tenem te berkat sepang breu ne kabreu balong baya jan bat pi lene uba pi lene ba ya pi kumno kita ki breu ki bahing hasem ki parlok ki jong pi ki padon saudong jong pi kin shem bat kin sngeu bat haba kam tame apa ki shem berkilam ba pi ya ita ibriu labandai ya uhenmen ya upara ya kemedeng ya kemidu ya imei ya ipa de kumno kita kin sngau lase kumno kin sngau nang ta pan berkat biang apa pidang sengap yang ke ei ke bawan sia ke jeng mut jeng berkat jong pi haba pi ong pa ke ei ke bawan sia ke jeng mut jeng berkat jong pi haba pi duai ko pa jongi kitu kibreu kiba long na kaju kalong yeng kalong sem kidon ya kadur kabaya serim kum kikun kidon ya ka dur kadar jong kikimi kikpa bat kum kikun ni sngau sarong bangi long ni i pau kum imei ipa habangi don rengkat bat kitu kiba ni parapor ni sngau pu samerke bat katai jing pu samerke kolong kabasuk bat ni persyang ru banyok kapor banyak kendu bun sin ya tai breu da dai mano ru apa deng jong kiba haying hasem tomata ngin pet ngin wat ya ka jing ya ka ne ka jing ya dei longba jong ka ktin ka jong blei
ngin pet ya kene nampak tin ke jong blei bat ngin sa ya wat ya kane ni kong nakabantau Jisu nakabantau Jisu u blei nakabantai jong na Lukas R sapu khandai na Lukas R sapu khandai ni siam kumne ba u Jisu laong Lukas R sapu khandai ula jupap yaki balai piyawat yanga pimtip mo pangadai bandon hagayeng ukpa jonga Lukas R sapu khandai ye ukpa jonga tu ujis ublei ulong nakabantau Jisu ulong ukpa jong ulong ukpa jong nata ha Yohanes san kat khandai hadu arpusau ngin pet yakane Yohanes san kat khandai hadu arpusau sa pang ke ekane kat khandai hadu arpusau sa pang kabor jong ukun uji sula jupa yaki kumne sisa nga ong hapi ukun umle dalade ule tang ya kaba uyoi bokpa jong ule ya kata kaba ukpa ule ukun ru ule naba ukpa ya la ukun bad upen hau ya kata barok kaba uhi ule un sapen hau ya kikam kibakam krau ban ya kine hikam bapin salengo ngai tek kumau kupa upen mipat ya kibayam padu ai jing im yaki hakaju karukom ukun u ai jing im yakitu kibah ukwa ban ai ukpa jubisharhi dalade yano ula ai ha ukun jong ya kabor bapura ban bishar kenang babarok kintup ai buram ya ukun hakaju karukom kumpaki ai buram ya ukpa jar ubam buram ya ukun buram ya ukpa ubapa ya ngaya tu hapi ya kajing sisa jar ubai syak skor ya kiktien jonga padu bangai hauta ubalapa ya nga udon kajing imbom jukut klem da syak bishar undai bed na kajing yap syak kajing im diang ni Jisu penpau ublei ukpa ba ulong ukpa jong no ulong ukpa jong kini ki brio wong kumno ne kamtam kani khot kepalai puai tik kumbau ukpa upen mi pat yaki bayam padu ai jing im yaki hakaju karukom ukun u ai jing im yaki tu ki ba ukwa pan ai ukpa jong ki brio hang ne Jisu penpau bo blei ulong ukpa jong kibriu nang ta ingin pej sana kala nong ke bapra dekat kat khandai pra kat khandai ni puli kumne yanga ru pimtip yo ukpa jong ngaru pimtip bapin dala itu yanga desi ukpa jongaro pintip de Jisu ya ublei wang kumno ukpa jonga ula nangta kumno lene ke ba Jisu lapan pau hangi sapang ublei ukpa lembai kijing hikai jong menta lembai kijing hikai jong nikong naka lenong kepalai jong nak gospel kum Yohanes dong kepalai khot khat riu khat niau bun ngi tip bahai kane oj ublei ula kata ya ka percei ba ula IT no ya la ukun ba marwei ba baro ubangai hau unom yam henrei un yo kajing im bom cukut
ublay sim lapa ya lau kuan jika pertai ban penrem ya ka henry ban long nong pen im joka. Okay, hane ujisu pen I ublay ubakum no. Ublay la I ya ka pertai hadu kata-kata. God loved the world so much. Nangta sana ke gospel ket kumu Matius kalau nong keba san kat sapu san sapu sau sapu san long kebesan kat sapu sau sapu san long kebesan sapu sau sapu san di kum dola thok hang ni ngapat ngong api tu ya kinang syun jong pi potu duai na kapanta gitu kibalek ben pi kumta ba pindup long ki kun ukpa beneng jong pi naba upin mi yakasngi haki bas new bat haki babha kumju bat open slap haki bahok bat haki bom hok deke ke bau blay ya ke bau jisu ulapan pau syapang ublay hang ne ba ublay ya kata ke jing ke jong u ya ubreu kalong keba IA kemudian IA kemudian beriu dawa banyo temu blay IA gratuitous love. God's love is gratuitous. Nangta ha Lukas katsan katway terter kene kadai ka story syapang kun ubalaja ini pulih ini kalau berjerong desa pulehi Lukas katsan katway hadu life war hang ne ke pang ui hang ne ui ba kacing jing isnei kajung play kalong ke bah kalemput om don put ya kacing isnei kajung play ya upre nangta ke ba Jisu pen pau hangi syapang ublay ukpa lomba ki kam jung to ngi matang ipet lomba ki kam jung Jisu kumno ublay lapen pau lomba jung Jisu syangi ngi pet jakane Matius Cadway matang ipet Matius Cadway. Kelong kebasau pat kebesan. Matius Cadway sau san. Wong kumno. Kilek pai banyatu how you anis ya keba pilayos ngeu bat la yo I. Kimat la ki yo I biang, ki teko ki yaj biang, ki ba sanyang lengkut, ki lakut, ki kelut, ki yo ngeu, ki bayap, ki la ki biang. Bat ya ka kubar babha layalap hai ki baduk. Ti kamut hang ne ujisu lambakan ni ka kam jing pen kwat ka joku kapen I ba ublay ukwa yang I bangi long ki ba kemen. Ba kimat la kin yo I ki ba kelut kin yo sngau. Ingilak bermudur lari ngilong ki ba matla bat ki ba kelut. Ti ukwa ingi bangi long papiang pura kiba kemen bat kiba im hakokom ke papiang nangta sah kalau nong pra Matius pra dekat keba kat niau hang ne wong kumno Jisu hang ne kumta la urlong haba ne tu lupai saya ulong ulai sim ya kejing krau jengi bat ula kitno ya kicing pang jungi ikene lesim na Isaya san pulai sao hang ne ikba ublay ukwa yangi kalong ba ukwa yangi pangin sya sitom ba ngilong kiba pang ada ba ngilong kiba koit kiba khia kamut ublay hapangi sitom hapangi pang ngijia ublay ru pang ujia
dikata dikaba ublei upen pau hangi lemba jong kene Matius pra khatwei nang ta pai biang Matius hi kalong ke bakhatsan salong ke bakhatsan khat lai puar hadu lai pu kendai lai puar lai pu kendai kene sepang ujisu upsa ya kisau hajar ngut tek e kajing kwa kajing ublei yangi kalong ba habangi tangan un ai bam yangi habangi seliang ba un penja seliang yangi ta ka di cukwa jung ublei ta ka pentai jungi kum kani ka kam ba ujisu ulale ka pengi ba ublei ulong kuta mun ublei ukwa ingi pengi piang lot na dong syadong nang ta habangi yo i ujisu uduai hato ngilak bani i ne em ya kane ke jing temu ke ba ujisu uduai molu malak to ngilak ne bani i kane ngilak ban pe ya kane na Lukas long ke ban riu do khat ar pat khat lai Lukas riu khat ar pat khat lai tu ujisu ulakiu syaulum bantuai bat ula penlej baro simit hakabaduai hauble andala mi kesengi ula khat ya laki sendran bat ula jit khat arngut na pedeng joki bat ula ai kerteng apostol yaki ya sengau ujisu balai uduai hang ni kawai kajing temu ujisu uduai balai uduai hang ni kenang ba unjit ya khat arngut kisenran ya kiba lakot lakot ya ki apostol nangta Yusuf sakwai pat kat na kalnong kepa kendai Lukas kendai nang kejing temu jong ujisu apa uduai ke kejing temu Lukas kendai kat prater hani sepang kejing plau Petrus ke kepa ujisu lapan pau hang ne Jisien hapau jisu udang duai marway kisran kelayawan syau ki ba ki ong ngadai uai lakili yaki dan ki baong melong Yohanes baptis kelajuba ki wepat ki ong ba melong u Elijah sa ki wepat ki ong hana melong uai na kinong yutulu pa parim ubalami pat mapipat lakili yaki mapi piong ngalong uai Petrus ula jubab melong umeseya ti sula bidong bakin om ya tu breu pada ula ong ukun ubreu udai ban syak sitom sibun bat pun syak kentai haki temen kisan kirang bak lendo bat kistat ai pun syak penyap bat pun sami pat kesengi balai di hang ni i nikong hang ni dikot khat pra abu jisu udang duai marwe jisu lodong duai marwe hang ni pun krek ya kai jing tu jing duai jing jisu hang ni jisu pun krek ya kai jing syak sitom un syak kentai uong jisu hang ni ukun ubreu udai ban syak sitom sibun bat un syak kentai aki temen kisan ki rangba lengdo pat ki start ai un syak penyap pat un samipat hakasi kapalai hang ni ngi ya kan ke jing temu sakoi jing temu balai ujisu uduai nangta kedekat kajuk kalau nong kedekat ke ba arhupra
Lukas kendai arpupra terterhadu lai puwei hangne pade ke jing temu jung Jisu kumbai sitayau hadin baula keren yakin ki Jisu la khot lang bat u yau Petrus u Jakob bat u Yohanes badole keu sya ulum banduai ke bau dang duai ke khamat jung u kala kaladur bat ki jan jung u kila le phalang kendit ladon arngut kirang pa ki keren bat u kila long u Moses bat u Elijah kiba lapau hakaburam beneng bat kila ya keren bat u Jisu syapang ka jing yap jung kaba un sa pendep ha Jerusalem dang ni ke jing temu jung Jisu habau leit banduai hang ni udayalam ya u Petrus u Jakob bat u Yohanes kenang ba undupen pau haki ya kaburom beneng ke jung u kata wan pen i ba u Jisu shisha ulong ukun jong ublei tai jing temu hang ni kene Lukas kendai arhupra hadu lai puwei nangta mimpe Jisu ya kebaya day bat kane kejing pen pau jung Jisu syapang ublei nakapenta giju om siam lasa todot yaki ban ong kerteng lene yak kerteng jong ublei nakadau ba kidei ban buram jong ublei wat la kata Jisu upalalong uju siam la artatin ban khot ya ublei pa lene kidon ki Bible pareng hajika father ki pen kala daddy wan pen iya kene ka jinge jan jong Jisu wat ublei bat habau Jisu ong kumne ko pa lene ulo habau hikai yang ispang jing duai ko pa jeng dakum ne u Jisu upen pau hangi ba ublei ulong upajan patngi u Jisu loong len kren sepang ublei kum ukpa jo u kumne ulapen pau ba u Jisu udon kajingnya dei ke pakerpang pat ublei ukpa ya kajing pen pau hakane kadur kalong kepa pen kentit pen sengolongo ya kiju ukpa jong u Jisu ulong ru ukpa jongi unta ukwa yangi bangin long kipalai luit kumba u Jisu ulalong upalai luit kum ukpa u Jisu uyale persya ya barok kita kidau bawanra ya kejing sitom ya kejing jenjar ha kejing im jong ni kipriu ulong rengkat batngi usim ya kejing syak sitom ya kejing sitom kejing pang jing cia jongi halor lade uturwa ya kejing im nakabentai jongi u Jisu pen pau ya kane kejingnya dei ke bakerpang ke ba udon badu blei kam tame ha kejing tuai jong ha kane kapor jong jing tuai jong u bandon habu udon kane kejingnya dei ba jan jong u kam tam ha kejing tuai u yo diang ya kejing klain nau pa kam tame ha ki por ba udai ban sim rai ha kejing im kejong da ka ba u hikai yangi ya ka kok pa jongi ya tu kejing tuai u sya yangi ban ya don bentalang ha kejing tuai jong u om yang sisin abo Jisu wi kai yangi ya ka to kejing tuai kok pa jongi
dan Lukas thọ tang kok pa Matius la thọ kok pa jung usha yangi bangiru ya ukpa jung ngin khot kpa ngin ya khot kpa lang padu Jisu te balai Jisu khot yo blai kpa ne pa ni ong dadi di haka Bible gitu kinong tho ya ka Bible kim siam la artatin ban yanu jor ya ublei bat unong syarai nong syarai belang nong syarai elang brot nata la ong ru ya ublei kum utengah uparolok ukpa kakmi kum kenuk sangi pule ha kitab Sam kitab Sam cispa lai Sam cispa lai ngan pule nak banta jo pi Sam cispa lai dekat ke pakat lai thok kum ne kum bau kpa wi snei ya lagi khun kum ta utrai wi snei ya kitu ke beting e dia ane ukpa bat ki khun nang ta u profet Isaya long ka ba riu phun riu long ban riu phun riu khot ka ba khat lai hang ne ngi sem kum yau khun ba kun oi ka kemi ngaru ngakan oi ya phi hang ne yo blei la sim kum ka kemi nang ta habau Jisu la hikai ya kabaki apostol kila pha hikai hau kumno banduai la hikai ki ya kecing duai ke sedang dak ketien kokpa meng siam ha Lukas kadwei ar lene kokpa jengi meng siam ha Matius ndriu kendai lada ki Kristan ki khot yo blei pa lene dadi kamdei namarpa ki jit ya kata ka kerteng na pedeng bun ki kerteng jung na kapentau blei henrei namar Jisu hi dalate lakhot ya u pa dadi kumta kamdei kaktin hi kapaya thu yangi ba blei ulong ue henrei kade ka jing im pat ka jing duai jong ukris kapaya thu hangi siam laong hato siam laong don mano uba tip lene itu yauk pa like no ukun but don uno ru ya uba itu ya u like tang ukun sesin nga ong Henry tang ya uta au ba ukun ujit ban penpau ya u dengan politik ya keikbadan ha po Lukas sipau arpuar yang politik ke ibadan ha po Bible pa junga lailut hangai ki ibara omdan batip ukun ulang uai lai tang ukpa omdan batip upa ulang uai lai tang ukun bat kitu hakiba ukun ukwa ban penpau ya u dia kumta ngimdei ban penlei jingmut ya ka ek ba ngipen ya dei ya kaktien ba ngipen don kam kata kaktien kpa ban penlong lene ban pen i ya ka jing ya dei jongi simet gedei pade ka ba ukpa ulong kumno bat hakano kurkom nakapantau Jisu kepapatai yangi ya kejengmut jong kaktien kepa hakaktien senong jong Jisu kemut kaktien aramai Jisu upun kam haba u kren japang ukpa jong
ong Abba kumang siam ha Markus kat sau henriu ti kata ka ktien Abba kamut pa ti kumang ong mene kidon yakane ka ktien Abba la nek pa ki perkala dadi hap hareng kenang ba ban pen i ya kata ka jing sisya pa u Jisu uladon ka jinga dei bat ublei kum shikpa shikon Henry ngimdei ban klet ba kan ka ktien Abba ka ktien Aramai kamu dru ukpa jongi ndi tang pa le ne dadi ukpa jonga ndi jongi ukpa jonga kuma siam ha kene ukpa jonga de ha Matius kalnong ka ba arpunriu tukot live kundai Matius arpunriu ka tukot live kundai ni pule kene hang ne tho kumno tho kumne kupala dala to simno yakene ka kuri nanga penban om kumamon manga eri kumamon mame kopa hang ne bre tho kopa ke kupta tinet ingin pej ya kawai ka khana sapang wei u knarit pasan snem ukhnari pasan snem ulajan yap bat haba lakili ya u pinsa yap no hi ka jing yap kalajan na ka bantai jong pi hato piting ne em ban yap de une ukhna awasan snem ula jubab em namar haba ngayap ngan sa yo thia nang ta ngan sa kendit ha ki sangti ipa jonga segene ai jingmut ya pi japang kane kajinga dei jongi bat blei ukpa ti hak lor jong kani kapang kajinga dei jong ujisu bat blei kam dei tang kawai kajinga dei tang ta kawai na pring kajinga dei ba don kajing shania kum kikun ti kane kajinga dei kapen i nengkong ba ublei udon kajing shania hau Jisu habayau Jisu lapen baptis Hawa Jordan bat haba ulah keladur halor ulum kasur jong ublei ukpa kala ong une ulang ukun pa jonga yau ba asngau ba Matius lai kat khatnyau bat khatnyau san mi siam ne kane Matius lai khatnyau rega sur ha kasing baptisma bat ka nong khatnyau kat san rega sur bai asngau ha kasing ba ulak ladur halor ulum ublei ula ai yakabor hau Jisu nakamantaka mission jong u dei nakane kadau ha ka jaka ba ong kpa jonga Jisu ula ong ya ublei sapang ublei uta ubala pha yanga mengisiam ha Yohanes san arpusau ban khot ya ublei ukpa jongi kalong ban tip ba ublei u hit yangi ya ka ba Jisu lapan pau ya kata hangi ka ai ka jengmut jong kajing it kamdei kata kajing it kepas sensyar marwei kepas penyaj marwei kepas ulek klik marwei andre kajing it kepas pen i ya kajing shania nemar ulong ukpa jong uong ya man la iwei pa iwei nangi pilong iba it jonga ukun ba it jonga kakun bai jonga kata kade keba ublei uong yangi iwei pa iwei
nang ta ban pen i susu sapang kane ka phang bet kamat kedan ka wei ka khana sapang wei breu pakerteng u charlie ubala syong ha ka jin thia pang jong ukun jong u uba dang shumi napo ka kamera ba sapui di bun ki jimur jing perkat ki pas ngeusi ki lawan ha ki jimur jing perkat jong ne pa u charlie la perkat balai ngam siam la yalam doktor keloi hakapor pabiang balai ba unom siam la perkat ba yo kala kadon ke ke balong serius hau ne ukun jonga imat kam de tang ke jing su kpo le yo don ke ba kam sniu enjin la perkat kumta la perkat rade balai beli rade tu tau kun barit jo ula ki kendiat ki sedang ki tibriu bat ula plit ya ki kemat bat ula i yo kpa upa syong hajan bat une u kena barit ula kner tak jing telot jong u ya kti jong u syau kpa la jong badul ong pa bat ya kti jong a kapang hadu kata-kata tu une ba charli ula bat ya kti jong kun jong u bat une u kena ubah telot nak kata kecing sitom pedang dep syapui ulah syupu samberki telot bat ulah jabyang kecing tibriu kecong u bat une u charlie ulah sim ya kene kadak kasian bayu i ha u kun jong u bat ulah dem ke kli ulah khabri bigi kemat jong u bat ulah pasiau bat ya kiti jong apa ngas ngomong tidak keba ni sim ya kan ka kubor on penedai bat ya ke jing im ke jongi dingin keli ya lade ya kini ki jing keli ke keba u jisu u ong syapang u kupa ya keba nga ya lade asyam baka kit jimut hadu kata bat balai nang ta sakawi ki jingkli bangin puson syawon penkut hano barabor nga thau ya ka jing duai jong hano nga duai hau kpa hau jisu ne ha umen simba kuit bat balai ingin perkut mentai kini katekism series kini katekism kelas jong mentakas ni tapi ngi kot ya umen sim bakoi ba unwan ban syong takabor ba keju hakecing im kejongi bat takaba ngilek kumta dongin play kejinge jongi haublei kupa ya kaba ujisu ulah penpah ingin perkut ya kane takane kejing duai bu jisu lah hikai yang hak tem kupa dukun aman sim bakoi amen ko kupa jungi ubah bening kalong ka bakoi ka kerteng jungi kanwan ka himai jungi kalong ka mon jungi hak hendo ubah bening to aingi mata kejing bam jungi ke bahalakas to ma bingi kiringkang jungi kumangiru ngi ma itu ki balas niwe wadialamingi syaka jingkut syoy rere tu pelai jengi nakabas niu amen hak teng kupa udukun unsim bakuit amen tukum tu ilapoi syaka ne kabakut juga ne kategesim kelas but pila ban pule susu na ka kot kategesim bapatai company susu ispangkan ne jinga dei kupa bat kun apa deng blei kupa bat mangi ki kun blai ulah tahu yang ini, pada kaba ujisu hikai yang ini,
uno ban khot lu play pa klaban pe na Catechism of the Catholic Church nomor arspa alai pu pra hadu arspa sau pu ahar pada nurut ka compendium nomor 10 riu di sapule kini ya kini ki ni dekat Bible resipi lada pikwa and sabu apo ka description sa page dan dia pilak ban pa message sanga itu batip nomor jonga sa funinga la pikwa itu git khot Bible sa ayu sa funinga ta hadu kata kapor min second biang sa sisen pat risibun dia pi kapor jong pi to bre unadon kat bat ngi iwei pa iwei ngi ki bade ki kun ki jong play to ngin khot pa ngin don jinga dei si pa si kun padu play ma ujisu udon jinga dei padu play pa ju padu kai ngi ban khot ya uru ukpa risibun kapor jong pi second biang